Nikande kihario mutharabaini. Shua. Akiamba. Tuera meya. Nani mehia maitu maratuma. Tamaka. Ina ni ukura mundu mugima agoka kuruma andu. Okay, akauga ati andu ni mekuhurwo mathame na guku. Imagine. It's very wrong. Kwa Joshua romenyeru Jesu akwire ni undu wake. Mehia make. Mehia make. Tondu ni wego tikire matohagirwo nginya maria matunetaga kara. At least ni to ithuĩ ri turi egegai. No kuna andu matoroketie. Kemohendwa akiambatio uguo. Akiambatio uguo. Oi, karima iguru. Hendo hena mikora iri. He mukora ri mwena uyu. Umwarite mbeca cia corruption ndine kumaiyaga mbeca. Maikarite uguo. Na wakanyuge umwe muici umwe nekuga atiri tugituhonokie honokanagia umonyororia na kiori okiri tondu amenya mbeca iria iyite ri na tigire nyina ri mbeca icio thiyite kira mwathani we kuri ori thie undirikane tondu na ha ndigutobora nikagia maitho akona ndegutobora ni atoborire Goga kinyala kendari cia muthenya ri tureke kuhoro yogo njira thaa icio ingi ngwira thaa icio ingi twarekia na unyitirire hau karima gaka ni kororia niki uria tukoragia haya reke twambe tukirie kinu kuhoro thaa icio ingi etagwo atia karima gaka shumari ndakwira tondu methete mithigari ria mitungu muthigari mutungu uigara mukundi uigara mukundi hindi ori da ecuhete muthiaini wa mutharaba ni igana akagambia na ni mecumari menene ya iji thatu niguthe kurathika ureruta kuina tuma tuke nake uguo ndamurehe andu ke gutwara Orero Dams. Ni tuamba kana gukora na iba binake. Ndamutigari barori amenyane na ini. Tondu mbere ya maundu mothe nuko makwenyana na ini. Amenyane na ini. Niguo makamwira amumenyithia na ndamunania na Didiko. Didiko wa Johera. Andu marakanire. Gava gai Didiko gava gathuri. Na mundu kirokire gwaku. Ainite. Ndamatigana githurwari giakwa. Cio tika mandu angi no mana githurwari giakwa na ngoma gathuri na Didiko no no meguteithania merwa atiriri rwimbo ruthiaga uu andu angita no metiari unau yara mekumuhurira ngita rwimbo rwa Kenya ruiguite hihi rwacio message hana atia wega muno message raiga atia rwimbo ni ndamenya ena thauti Idwe Kenya Ndandu hari handu kiambata guku tutikauma again Idwe no ndamu ewe nacio ri nimekumuna ruboroka gate ora bothiaga ndamu Kenya Idwe borwa muno again ero hau rwimbo-ini andu angitha ndamurania nao ndamwira na murefu murefu ndamumenya kira JB ndamwira murani na mtoto ndamwira na mtoto wa mama ndamwira ni hati na mtoto wa mama ri kwi ndi anyititwo uriku mtoto wa mama oyo bwe eri barori ri ndi nikiekite anyitwo ri akireho ha centuru aro centuru ri tika nwe ndahete horo ucio na wa murefu ri magiuka makirute mundu wa thero mayuka hapo agikugutha magikoga borithi haria umbi-ini makirio niki mwagira mmekuja kutafuta nani makiwa sisi tumekuja kuangalia mtoto mtoto amefanya nini mlimushika mtoto wa nani wa mama Magetha mtoto makirigwa kae nyinyi ni wendo wa simu sisi ni polisi hatushikagi watoto make murabu hapana mtoto ako hapa thigari icio ri na murefu nu wona gatata nyitaga wewe thigari tiranyita tondu mundu no etagwo mtoto wa mama niguo mamwita kureri barori na murefu arakenyita ate ndandare na ritwa riake hau atakire ritwa riake ogo maria ri atakire ritwa riake maria ri kiuga ri tothi ni hititie ni tothi
ona munyitwo ri ona munyitwo no to thienge to ni angerete amure buri to riu ringi riake no mathi gwetia mwana ona munyitwo ona munyitwo ni atigetagwo bahati ni atige utigetagwo mtoto to niguo andikithirie nake haria abatige kenja ta auga tura buri kuga twe muoyo okay eka tutigire muthikiria basi yake amwe no amwe no taranyitira guku na muthikiria ri na tutiko muhenyeria mwena no riku ona utika ekuga niwe no we uri hari muthui no amenya andu aria riri agagukomba agatunya uyu gutukomba na gutunya andu amarekaga na mbeca cia andu ni andu aru no na thangari ta icio thangari nicio thangari ciira gwi thangari munywo agagutunya mbeca ne ngunyenderia kina akaiga akara mbeca akara gukunengera riu muthui ri akirega na mbeca cia andu ana mbeca cia andu riu gwake mucii ri mundu mwarau akeitiria mucii tondu athiaga akahinga na njana auma mucii aikaraga ika ko nyumba thiini ri akiraga gatirisha akahinga na nja riu mukona ndari kuo mwakinya mukona ndari kuo kumbe ariumira gatirisha gacuma aramenya ri aramuhurira thimu amuna ni gukanjukite na ndina kiheo giaku haya ndo ni athiete ringi akakuriku na namea mbeca ciake ndagaciona to ni atuikite mukora biu haya muthui arauma arahingura haria mbere aracokera dirisha arahingura na araikara haria sitting ira getereire gacuma ri haria dirisha-ini ri arahinga dirisha na nja hindi yo ri ena murigo arehe wikiheo onake ahingura murango ri araiga murigo arerwo akiheo kiu ri ndiraigua wega njigira hau hau gete-ini niguoka kwika atia no hinge na nja muthoiri akunyitwo no na uti mundu na wera wake gacuma natiga hinga na nja dirisha no igua ne hinge na nja uguo ndangiuma no kiheo kira arareheirwo mwatu uyurite njuki Sirajirie kuma one by one. Laidalo. Avas. Avas yakoragwo sawa. Avas. Mwere umwaga kariu mwena inyo na wadaro. Riria atari wira, Corporate ri. Riu niyo makoragwo na mundu gwetwo Jeff Kainange. Yes. Yeah. Yeah. Goni ucio rona. Goni wakorwo rukure mukuru mwaka Jokari igathomo ne gateithagia ateni wene hakutora hau hando coke cukuru ndini kwira ndonire ndiranyita onaki riu koniriria wira ri ni agwitwo ni andu metagwo Absa the former Barclays aria turaturite na Otimiza makaruta wira kou na Jeff Kainange riu Goni akaru face with the idea of the money haya taweta tu ni ugwititwo Absa ugene marashe jire from Barclays Bank and now na ribata heta moto torana Otimiza na reu memo na reu Absa they are rebranding the chairman all the way from the South Africa na ni marenda gukorome na his excellency the president that is what they are doing this week eni yes regia ko ndigire mwana kwaria hindi ore Goni na Jeff matinoneka ni ndetwo watu aterere eke mateithie mundu uyu tondu ona ni araturite agira andu maingire thiini wa Timiza app majite na nigire kwina andu maumite kure UK South Africa of course yes he's an international bank our president is there it's an international bank people manager of banks from Zaire yes yeah jeto now people of Absa stop like that amebotige uwo don't know baita bro my name Jambre Kamanuel Kiheje wake go na do IPC do noi passi those
who want to know how home morning imurera kumunya mucie ithuguno iroko baya matone ngurio andu koria hoya okay teke to tutigire ha ndimwira up haya ndokira tuone twathi kuraciria gathaia eke turaciria gathaia riu ndiwe Buda president amenye nduguno ine ha Your Excellency I wake up John Cena hua Ramine Susubas kaka And now very happy to see Mr. President here in AMSA. MC. Because what I know, the BBI mwanake. Tigano rocio. Odu neroria kanua kuria arahota. Riu no kurauga athie. Riu tutweriri kona ruracio. Kondo gatundu nothi na kuria kwa mwecibu Wanjiku wa Kiambu. Nigetha yathi kuhikania. Ona tuge no ruraciro kawaida. Riu ni MC. Atumia ajai koina tu ngai koina na ithu acio. Oni ni ihuho. We. Gari ro hira gari etare honi. Atumia marateithia ko. Atumia magutho ko mwena uria. Athuri magutho ko mwena uria. Ciana no hari uria thuguma. Now. Keep lanes. Keep your lane. Tigara Goni is in another level. Goni ni akeruta ucio. Mona ruta kuria akihota. Terere atare wira kaga atia. Agoka kuria turi others. Goni ni atiga ukanya mucito cio thoni ni athisia.